Ovo izgleda preukusno. Pa krenimo s pripremom. Na zagrijanu tavu dodajemo svinjsku mast. Na zagrijanu mast prvo stavimo luk. Malo ga osolimo. Kada luk dobije zlatnu žutu boju, dodajemo mrkvu i papriku. Prema potrebi podlijeti. Povrće na polujedinstveno, dodajemo meso. Podlijeti. Idemo promiješati. Zatim se činimo papar, češnjak u prahu, još malo soli i kurkuma. Meso nam je pri kraju, pa dodajemo šampinjone. Malo crvene ljute paprike. Sve zajedno zavojimo s brošom za kuhanje. Malo promiješati. Na samom kraju dodajemo njoke. Malo vegete. I ovo promiješati. Nakon 3 minute njoki su nakuhani, dodajemo malo peršina i sira grana padano. I evo nam je spremno. Vrijeme da ih serviramo. Vrijeme je da je probamo. Ovo je prefino. Stisni jedan like, pretplati se na kanal i vidimo se u idućem videu.